Gesù Christ, bat ke jenye jong play, lema ke jenye slok jong men se bakur, kindon boro rengkat mati baro, rengkat mati ru. Kali terji menak singa kuat kawer yang ngap jepi, kinong but kiba kumno gilong, kinong but jong Christ kiba kumno gilong tak jenye jong. Bukan kumau kita ni kompromis dalam kejimut yang Yesus. Kita kadang begini kubur, mangilong kita jinongkok, kenapa mangilong kita lakrek dan lenyam mencuci mayat. Ngaplah kau play berbuat baharu, saya di komen utara, mengalir opsisunnya. Dah kecil berkat, dah kecil, dah ikam, dah kecil lek, dah kecil lek palat cuna, dah kecil lek palat cuna, dah kecil lek palat kau cuna. Nama kata kepada kemari aku, kaya sah kesei sudi, kira di tiru kue, kaya di komen utara, penuai berkat cuna aku try belai, belai berbuat baru ni selai. Berlama di pop jengi, unyalam jengi, syaka jengi lam jukut. Amen. Aku play Disney ani, banyak aku play Disney.
Ni menra lagi jom jing semua hai dengan kalimat. Nak berita ke sem jungi. Nak berita ke iki betuan jungi. Nak berita ke bang ke stong. Nak berita ke beliau bagi akulan bagi dua yang berita jungi. Ni menra ini jing semua jungi. Hai dengan dua tempat. Ibu semua berserat iki. Lembah kecil dua yang jumpa dalam. Kowe upana jungi belapan long yengi ikut jume hau Yesus Kristus. Toyara bengi benyai kalian ki hukum jume. Tak kecil lai toy bensim. Kum kikun basisha jume. Ni panya kenero Yesus Kristus trai jungi. Ubai ibu basisha berbeda berumen sebaku. Ublai junom la junom. Kajing boleh baal, kajing boleh nak kasih hiu Paulus berbuat syau Helenon. Bediangi om kami umrah, dari kami upara PED. Kupara PED, ngau Paulus unang naktian, pat mentapat sa ukay di nakbenta jong Kristus Yesus. Magkapati pi nakbenta ukon jong nga o Onesimus,
ya upang malak lalang upa kapor paset bendi yang na. Ngapa biang ya usaki la kumba pa ya kadon mo jongahi ngajin malakwa panwa ya upat na pat undup ya rap yang na hakajaka joki kadbangadang sa bendi nak benta ke gospel. Hindre ngamkwa panle klanda menjur mopi bakunta kajingle sebon joki kan umlang kum da kabamansi hindre da kabansumpa joki hi. Lesi de nakani kadau balai balak pentla je na pi shikor. Bapindup la pediang yang ke shi junam. Desho kumya umrau hindre kampalat bani umrau. Kumya upara be kam tam hanga bat kanu tam lelai hapi hakajing nong do bat ha utrai. Di lada pinyo yang ko upara lo tu pediang sumpa ya kumbapin pediang yang Kaktir usai. Lada umle utang punong ma pendek yang kekut hadin balas yang dikanong rin. Badbaro kibayo iya kata ini akan hai u. Neo priu plus tang penting dan rei kebak pendek yang kekam kini ya on. Pada way usim ulai telet mana kau hajar muat persya ayu way pada usim ubawan duri u dari angkau hajar priu. Unsyong nengkong bandrai lada uklain badia island terku lada usnola unpa inama pitien badia kendu iu kadba unang cengai ban pan jinyesu hakaju kerukong lapen guru jisu omdon bala penlong usendran junga lemda uigno eke ki paro ki baudon God gospel jom putrai, make grace. Ki kriu ki jom baru boleh kini, kamtam akiwe kiri akiwe ki jaga. Ki ba kau wena ki university ki ba bahan bagi admission kamtam ye ki nongway day ki try jaga kadai sa University of the Philippines nakapra yang Philippines sama langsung try pala state kiong kadai university ko ta ano katara ka video admission kada pinday try jaga kada pinday try ng Philippines kada ki duma pa ki nongway ki bayo kon puli na kadai university kada mo ba
Kendai pusan persen na di jinut jinsep ki school ki college fee ki tuition fee na dong sedong la siu besarkan. Kendai pusan persen. Tang san persen ki kena school ki akan siu. Tang kamu haka shikre dan shit semester kalau tang pembahasan po pesos kamu kena sepak kan. Kabang lagi semester college yang ini ki boleh sang po ajar, belum po ajar. Pihak dan siu tak sang po. Tang sepak kan. Nama orang sedang laksir dalam sekarang nak tahu kipan mau kidon kipan pun mahal bagi orang hakan di university. Kunci tadi kendam kiba ngihapan pas lagi kuat bandung hakan di university. Nongkong pihapan pas sispa ya kena UPK bagi orang UPK University College Admission Test. Ada pihak kentai penuhi admission. Penuhi sispa kemakas. Nalar kata kebaan pihak penang pengen Tagalog di Philippines. Pada penang Tagalog ladu kabalai pihak pen face di interview ibarat no country wood badu bernai country wood di professor pihak pen pas yang personal interview Ahmad di country wood di professor kiba interview ni. Ang dahil doon sa wait kendon tambah ini kelai tadi makan mawar na face yang gini kendon hapor mengai room hatu university. Kendon kiba kendon kiba sisa belum dimanding mendukan mereka. Tambah dalam pure mengenai university part ngomong tuition fee dan college fee jumpi katuna lu kata sispa tengah semester lu kata dapat kata apabila pas nak di university kami ini bermin nak di university kim jusha ini bermin nak di university menlek sekali pergi university lada pim idea pim perpanjang syaka university yang rakam bagi menlek tak tahu lada pim pokon lada pim permit kita film ne kini kita perform di konser kini kita kin no ai kita certificate pihak pan pay back to the university hak siu biar bisa di university ke ba pipila yo free na university tarau bun kisah kong yang kini kena dilepas naga university of the Philippines yang iki sekolah ang bayan tinta lok cuti dapat kelas ada si juni nyilang dong kita kicapin jom kari kita nak school kita minta tu university ikut kicapin jom kari nama masih bro kan itu green start di university kita tahu mungkin ada nimpe tak lagi main simple yang kita bakal sekarang lek nak bentar kena school boro-boro kim joy tinggal demi kikoi ni apa tu ensiklopedia QA ni kam kijinge kibo pun bahang Henry kijing terkubat kidang pun susu ada gila pendek di kendang ngapain bising kita jungir kalau cek kita ni misalnya percaya bagi orang syaka university jom play Bagnar tahu, hak gospel kami boleh berasni, ublei Yesus, ubu sipun bagi kendang, kumnom kita di sekolah, kumnom kita di nom kita ke university. Hawaii pokok bisa, nama posor, everything is timing, dengan apa pun dengan emas, dengan itu tak naik di kendang di bangkit semua untuk gospel berasni. Tapi non kalau bom pedegane, tapi non jom kejinya deh. Harga kejinya deh. Lakan dia kejinya lock, kejinya shikna, kejinya shipana, shimen, kemang yos kemang gospel bamane, ujisu uang, ni dia bagi si iyaki. Ni dia bagi si yang tak lock, yang tak lock, yang dipara, yang men, yang kimi kipa, ujisu uang. Kemana? Nama hak shipo hukum jomble. Kau pun bersahau on tu burung ni lau pada kami. Hari kita macam mana? Justru nak kapor orang bangin. Sebab yang non syukur aku bangin jadi deh. Berapa sih pada orang kampung. Tim
Jisuru ke jebing lah, sama lo interai. Dingintip nak kita tahu umum ini kintin. Kihapan isi lagi kimik pa. Kihapan isi ialah ngai lagi men lagi para lagi kuah penong bercuma. Kemudian kita simple. Kecimut jom Jisu hari gospel kelomba. Lada kimik pa kimen kipara. Kalau ulok kilong ki mau jentut. Yang ini pada itu Jisu menolong pada rumah tak university juga ngihapan isi lagi. Kalau kita cuma hari ini sini mau ngipet di US Open tenis nas donat ngipet di games baru tentang yo pet ini tenis antara di player bagi itu tahu bagi ayu kuat pada kerja kamu tentang di trade, orang komputer di kemat pet tenis. Di sini tenis kata dia juga US Open. Di kemau yang muslim ajar away. Jadi kali itu mulai September ajar away. Ke final juga US Open panen ke Venus Williams ke Serena Williams. Jadi siapa terakhir kita jumpa kami. Kau ini kalau inspirationnya kau, kami kalau inspirationnya para kalau inspirational dia ke yang kami. Kini itu kata siapa. Kata bagi lek jujur lek lang berobat. Kata kali gajinya day jumki. Nama smoksi kata tadi jom September akan jadi ke final jom ke US Open. Poin final ke Venus persyaratan para juga Serena Williams. Kimi nalayin ada juga kali. Syurum kali nama suatu bagi apanya syurwe banya kuni we kimi keren syur. Serena kali jingkeli ke Venus chicken dinner juga. Poin hotel baru simit halaga jom putih. Haka juga kamera halaga jom putih. Kajinye si iwe. Kajinye si iwe. Mana? Apa tadi? Ile ke final. Venus ke job. Baru kali mo balik punya keren men cuci. Nanti kemudian bagi ini Venus kong na isi bahaya ka nomor patolong ke mau jemput yang penjual price. Kata lagi cuma gospel bagi boleh minta sini. Lalu no kilong mau jentut. Hakajinya dia cuma buat play. Ini dia bagi si ini. Mereka bagi si kebab. Mo lagi long kibriu kibaya rapi ini berkuasa play. Ini dia bagi si. Ini dia lagi long mau jentut yang apa tapi. Hakta kajinya dia, lagi kajinya dia lock, kajinya dia sikon, kajinya dia bakuno Jisu dawan apa nanti bagian isi. Yang kita beliau belum mau jemput yang ada di Bandung. Kita belum jom Jisu, di rumah kata university. Kata kali poin Bandung, kakendon Bandung kebangiyo semua ke gospel Bandung sini. Kakendon apa gede, kakendon jom mencintai Isya. Wai di api nusa yang beriu, bangun bendei yang keying malah, keying bola, kebangkit kerno malah. Bunsin, haka di bola penyesya, ide yang keying. Nyimla pada syak akan show pisah. Cuba dia yang terusah. Kibir kiri. Nyimla akan up. Nyimla akan senang mentah. Nyimla akan show. Nyimla akan lain lagi. Kena itu along AA terus mulai rain. Baru Jisu orang juga rukun. Ladang nabi. Ladang itu akan nong kita muncul Jisu. Ladang nyimla akan syak yang kisinghe. Berbaik yang paling benar. Nyimla akan lainnya lagi. Nyimla akan long pinong muncul. Ngitong yo penrung admission haka ke university jong press. Haka ke university jong benar. Ladang nyimla akan long biasa. Nyimla akan dikena. Nyimla akan long berlain lagi. Ngitong yo penrung admission haka ke university jong play. Haka university jong benar. Kena kalau ke bapak susi pun yang apa lagi? Nyimlong sisa di Kristen. Mari Kristen yang Kristen sama, Kristen yang Kristen sama, rata. Video baris semua nilai apa di bawah ini separasi ada apa untuk sekolah. Baris dia semua kita untuk sekolah nilai apa? Yang mi pala ya.
ngimla kan sya ngimla kan lede kejuru bah kajim kirimnya bilong kadari no sister deng ini nama ngimla kan sya manusia erai nah tahu Yesus buat weru yang ngerti bangilong ki Kristen di baya sya kalau ngimla kan sya kalau ngimla kan lede nginomla belum Kinong Jung Press, Kinong La belum hak di university tu. Ada pen dua kali jinya syak kali jilen lagi. Nak kenal bor yang tu ka story sepang itu ki ke monastery ke bala tuna kadar. Mau kemudian kadar sok tak monastery. Te hapo ismi utau mau pe sok tak monastery wan sheyo wong kido ki bawa penong kadar in siwi pe dak kisah wan sak monastery. Te hasin ke bubut hasin ngkong hasin bahar. Tapi sepangut di kena semasin dan kiwan yang lain bantuan dekat monastery nama pada ruang sing pisai di. Ndaki lawan pada ruang kita welcome sekenika ke monastery tang badon ki kendon hene ko monastery ke bantu kong pihak bantuan berway ke bar pihak menteri berway ke barai pihak menteri berway ke basau pindir menteri no yonoru pihak menteri tang lai ketin hak tu sedem bangang pihak satu ye kene pilih tadi ki semlah di bawah Islam lagi dong, pokoknya ada lagi jin, pokoknya ada terkirim lagi jom di kamera. But kita baru sistem ki duai merway, ki ruai merway, ki tray merway, ki bawang merway, but ki biok keren, chicken jin dulu nama merway, ki biok kan dia bilang. Pihak apa? Kut jom kau sistem pada rutin baje, uang hidup di bawah kan keren di lagi tin bangang, supaya kami lagi jom di kamera. Jadi mi Banukong wong yaro yau try ubah wong kublei kumaria kadu one way na semlawa wong kami jokor bah wong kabang belat wong kabang belat kembang ke kabang to pada wong dog yang sampai no mententai dari kabang ki mendarung yang sakana le yang kecu tray marway white marway usna ubah pada rukli wong biang wan itu bapak mungkin ikut lain jin kecuali kami bengkong wong yero yublei baar wong nentai lupa lo cumi wong biang kaji tia wong kaji tia lain jin kaji tia pada wong dong yang sampai turun penjam dari kaji tia ini mentau lu sedang waktu itu final year your third year Januari Februari atau Desember lakut pada wong biang hidup di bapak mungkin di ketin semua kawan pada dulu yang banggong wong kubeli sepuluh pedang no beli terden perlu perlu ni wakam jeju wong ngan mi no tak masuk wong ngan mi no lain din tu pada wong men mi kalau tip nado ka first year ngan tip men mi nama apa memang bayasya beda tak komplain nak sikin cuma memang bayasya memang pengen lagi men boy siapa men mi no ini saya belum ketar macam cuma macam ini. Ini pun saya belum Kristen kita lain lagi. Ini belum Kristen kita. Ibu kecilnya, habis besar bilang, ibu kecilnya, habis jingdong jingem, komplain. Nak tak tahu hostel kalau ibu le mendak seni uang, jar, no, kita ikut juga baru. Kita misi yang cindot jinem, kita penuh di mana cuma. Bagaimana kau punya semua hostel tentang sini? Mungkin nasi terkait dengan dia. Oh, ngidon kami yang sepak tu, ngidon kami yang ingin kesen, ngidon kami yang cindot jinem, tanpa ujisu uang pada pimpinan pengor patjana, nama berosi atau kita diperkat berlepor tang kuno benyo bisa kuno benyo sepak yo ko kuno benyo nam yo bolong pimpinan por bangna pimpinan por tak jisu ini mah benong kita berjumpa dalam bentuk yo jisu ini akan Kristen ini mah benrai itu sepak ko jungi ini dia kalau si jom cinyak jungi mungkin mau aku kita ngomong dikon na di patre yang nasi ko ranglang Paris but ini kita berpaskan mau ini kuying isno berjai bah isno berjai kali bor ngalai kuy patekes ngan mar menuju perwai ke bang tadi menuju perwa
na siniar ke na no lain di ngamra cimbang ngamra ye ngara tang kerku bitor kerku pastor kolget bat bucit punya akan mau lek musuh thai ye na goi sinong ni kerku ye kabau patakis bat bertenang lender nak kenda akan mau dapat kuing ai beleng manor tap apla ai japna manor tap apla ai shriu manor ilonging tap apla ukit daging bam pat bunsin ng poi ta shnong kuing na maba kat poi mu nga ada kuing ta iying chung kishnong tiu su thai tam ta ka kit jingbang en le ma long jing ka ku mo was ndri kerku baduai na kata ki longi di bakar na ki kadau ba ukit itu di bang bisa perkap mo yo kenang lenji kan itu kalau belum berusaha kecil juga jadi di Kristen ngikit ini di bang ilam ini sya kacaka dalam ini ada ni boy in sa Islam ada ni boy in sa Islam yang sa syuhad lenji na tahu justru bukan dia yang ada di mentasi. Mengimdem long tak dem di pelat tak sepak. Kalau kedua nyimdon por berkah itu. Dikini lain seperti kendon di bawah kuat ini bengin pusan. Kini kita yo ini sini coba cium cuni. Ada ni pak penjual rumah admission tak university of Chris Ukraine yang ada di gospel mentasi. Ini roh yang Yesus Kristus. Ini yang dipelajari sekali. Na benda kini kembali
Duai kapang na kabunta pa upoy ki Bishop Kinoyalam Juni Panginoong kita kibriw ipapansuk ki para Kristen banyorong siya kahimaw balik. Yung ini terpadi try sesuai terpadi ini. Dua kapang na benda akan pun sensation dengan East India. Kiba benda sa shibnai boy siya kecil ke ya kecil dap cis pas nem kecil tungkut di kecil ke cis pas nem kecil boy ki salvation missionary belum hangne jalaj ni. Bagi ki salvation in long siya kita ki missionary ki Bashirham aku kan yala yang ka gospel do try kum itu ki missionary ha for masdam hangne jalaj ni. Ni duai bagi paro Inyo eta kanusim Bashirham menong ki apostol menong ki nonyala ka gospel to in why you try for ini kupa dei da ka babur yo kun jumne bangin long dasha the light fluid to yera pengin long shakri bayane aparte knan bangin du yo bansun sha bagu hamne Mipanya kanila upres utrai joni. Amen.
tentang begini kecil terwajib ini. Dah kepayu bensin jume, kum ke unjer kalor joki, makin dup kelelong ini, kamet, batas nam jom utrai jungi Yesus Kristus. Hakapor maladino ay ubat ala kamon snow baha, ulap dian ya gajin sya sitong, ula shim yaw ku, padang kebaay ku ya be, ula kedia ya ubat ula ay ula laki sendran uong. Pershim batubang na kanipi baro, naman kani kalong kamet jumna ya kaben IT na kabenta jumpi. Haga juga tukar mendelawai pam, ula shimi kakuri. Padahal tu aku biang kami ulai ka halaki sendran doang. Pershim batudi naganeki baro. Nama ka di kalong kakuri jong kasnam jonga. Jong ka ditang batmai bam jugut. Ya ban pemi na ka tungka jong pi bajong ki babun ya ka ban mami ki po. Tule ya gani ban kan mau yang na. Kajin maya jom kajin ye. Kasih bani mamuni uku, bani dia kali kakuri, ibenta kajin yang jom ikutai. Ni terwah hame ko try ku jong kajin em mereka kuri jong kajin pediem ni da ai ku ai dem kamar jalan nyowi ni ki babet paniang akmat jong ne ban syakri me na ka bas mori ni karpat me mani ki bayo banta ha ka met ka kasnam pres in long ki bapenia dali ko way daw ben sim ro koi to kan mau ko try ka balang jong be ka pian asat lak terpe pada penjenai ka hajiye rengka Guru Francis upau tuan jungi Victor Bishop jungi badbar hokai lindo to kan mau lebru ye ki men ki parash nang nakente ki balayo tia da ka kermen ye ki jimi pat pada baro ki bala akhlak no haji yesin e jumme to pediang ye ki sha ki shai ka man jumme to isle ni baro ni kerpat ye me knang rengka ka maria desu ti ko koi ni jong play u Joseph ko koi ku kurim jongka ki apostol bakoi pat baro ki koi ki bala tan snow high be pat tek la paten ngin dum long ki babet penyo tan dalam haga jin bang jukut ngin yaro pat don burong ni da ukun jome u Yesus Kristus da u lepat ubat hau kan long mi ble pa badan bor haga jin long ko we jom men sim babu baro ka burong bakajin yaro Juno la Juno. Amen. Kumbala hukum yang idonong peniem, bat kumbala hikai ini dekat timlay ini not ano. Kumbali ubanen, kanwa kapakul kagen jome. To
ai keni kepat putrai na jing sniu baro haga jing spun jong me to ai jing sub jing sai na ke sni jong ni kenang bana ka jinya ra pu jing snei jong me ngin lak boro bor na ka po bat video jinya da na ke jing jin jar baro kan bang na ak milen ti ke jing kermen bukui bat ka jing mak patu nong pe biem jong ni u Jesu Christ Namarka jong elong kahima ka jong meka borata burong junong la junong Potrai Jesus Christ me ubal ang ki apostol jong me ka jinsuk me happy ka jinsuk jong na ai happy wat be ki pop jong ni Henry ye ki jingai jong kabalang jong me Padahal kajing sepun jume tu ayah kaya kajing sup bat kajing yang teli kawai kekum kamon jume Mame ubay ibat was misyar junom la junom Amen Kajing sup utrai kandon borok-bor ringkat kathi Tu dia tuai kajak kajing sup iwe di iwe pat Kajing sup kathi Jaga mereka
Upa ay Eucharis kabangilan nyam kan pensai ini pensiam yaki saindo jo kacing jume bat kacing fan benle kakum kacing persat mensim jume ni pani kene lembau pres utrai jume utrai undur rengkat tapi lei berboro berkuyi teriak jitu bahaju kimaro upa baru pun bal mensim Joy leksuk kemas kalawai. Di nadu kesyitarik sungguh menai Oktober kandon metro Don Bosco karelik nanti napo seorang imbu hako Don Bosco technical school kila jumo sampai handel Don karelik Don Bosco ka shin jom kasyitarik di Don Bosco kadai kuno ibu kami nang niru lembur ki kampla kita kimen para jeni kilayo kita sudah idol kami jeng dua jinya saja Don Bosco lalu dua ini anta kumongong nabu citrik na Oktober katu karedik sekarang labu Don Bosco ako shrine ako sora di Mandrai kasih Don Bosco Technical School di belakang dua itu nomor Good.